Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hagas ngisan jan jong katayo ginong song jong ko Mairang constituency apo ga jingilam jong ko VPP Mairang circle kilami patba ban ya patba nado station pendeng umyong ban let syong hakmat ko office rekam jong MLA ga Mairang constituency uba med ba lingdo kabadan hagas nong mission Mairang East and West Khasi Hills harengkat kiplakan susyola yo iru ba hakata jingyat patba hagi jing tho bala tho hagi plakan lakin tu yo MLA jong Mairang bo uday ban kren AA halor ka reservation policy hagajo ka por ki patba kila tmuru ban lej ay ka shithi show MLA henry kala pulom no hadin ba ka trying jong te ka jaka kala yathu ba amdan breu haying ba ka tay ka ying kadai tang ka ying wai ban plong office trekam jong MLA shisho na lor ki patba la lej ban karshan ru ya ka jingdawa jong ka VPP kabalale daw ba Arden da kaseng HANM East and West Khasi Hills but kaseng HYC North West Khasi Hills District. Imut dek gendong agak lewat kok dengan IT dan dulu. Ban kit ban ba akabide bekecing juki pai ba kabi kendo la kalong hagar gun korukom. Te hakum kani kapor nagaleng kajong akum nong lam sinong ngapen pau kemensim kabakia. Habang yo I ya kasenjam ba ka PPP kami hapo kajing alam jong ba adan milian basemoy. Ban yaki ban persya ban dawai ka sorkar hak bide kini ka resolution policy bakumno bakan penbaik no lani kan pentemai ban review biang sasisian hak bide bat kini ka policy dana kalian ke jonga ngasngo bakala dei ka por kum kinong yalam sinong kamtam kum kikimi kikpa bangin mi syakmat ban ai ke jingkersan ya kani ka isu ka mat jong ka doba jong ri ba ka jai ban reu hak bide bekerus rusun kursi nak benta ki kun samla namar ngasno bak kamtam kum ukpa bat kum ki kmi ki kpa ki badon ki jingket kle nak benta ya laki jong ki kun kikti kala dai ka kabuk siaringi bat kapali bangin mi syakmat menta ladang idon ki jingket kle nak benta ki kun kikti namar niyo ya gani kalak bat ka kabuk siar ban pencemai biang hak bide bak resolution policy namar niyo I lingba kilat pasai kubo lingba kanong sanhima lingba ka haikut badon burom kala shemmi kani ka benta bat ye kani ka lak kala IT syak assembly bat ka sorkar bakan penbaik biang sasisuan hak bede bat kani ka polisi te hakum kani ka por ngapen pau mga ai ka jing kersan ka barat ba nakaleng ka jonga kum unong yalam sinong hak bede bat kani ka issue ka bakas BPP lingba ka jing yalam jong ba adan milan semot hak ba ulah syemnya kesenjam hak ba hadu ba unlek ban syak tangan hangtai pemin sekretariat hapo sosialang ban menen kesingiru kum kadak kejing snok kecilang bat uni unong yalam ngalapoi hak tai kejaga bat kat nung ngop pangnut habang ayu I dala ke jongki khmat mar khmat bat u ngadap kamen siam ban pai yeki pai ba jong kabri jong new trap bakilam mi ban tuut ban kerjan hak bide bat kani ke isu Nrai ka bas ngolinga menta kalong babalai pat ki MLA khasi jungi jong ka khasi jantia ro life ar ngot kirang yo thia linga bat ka bas ngo thumula ka bang kwa ban kan syai sya ka prothei hi baro ka wai baling ba ki jing I ki jongi ba kala dei ka por pan pan thuma ya kene ka resolution policy kat kum ka jingdon breu lani ka population namar ngiyo I bahakasi jantia nidon yaki MLA life ngungot bat hapo karo arf saungot kani kalai pun isyai baka kasi jantia kala kamtam hakabide bat ka jimbun pat ban yaki para lok jongi ki karo tekani ka kalai ka benta nakaleng ka jonga nga kentu kamtam yu MLA jong ka Mairang constituency
ubadai hakajuk kapor Presiden jongka United Democratic Party. But kani ka party keladap mentala absen senam laseng ya ka haus senam kat kendai penyo. But kani ka party ngiu I haki rensan election kaju kam bagadai ka party itri jait benriau. Te balai pat menta hakum kani ka por baka ri baka jait benriau kai kenduk haka sau basin. Kum kinong yalam kinemi bat kinem kran ai hakabedai bat kani ke polisi tenakaleng ke jonga nga kentu ya UMLA jong ka Mairang constituency ba met ba lendo lara udon ke jingkit kle nak benda ke constituency nak benda ke riba ke jait benreu uhap ban sim mi ke jingkit kle namar ki pai ba jong ka Mairang constituency kila jet ya ba unlech assembly ban yekran ban thau ki polisi laki long hakanu kanu ko rukom tenakaleng ke jonga hakum kini ke por ngadap da kejing sosi ke bakrau banyu I bahadu kini kipor baki MLA kasi jongi wala de nakaliang kipai ba nong kursian jong ki konstitusi ba fair bat khamtam ki khun samla ke bala angnut ia kani kakam bakumno bakinong yalam kini akran ban penthmai no hawi dei bakan polisi niu I wala de ngilaj haki yin ki jong ki ru kias dang ban re ban phat Teka ai kani ka daw ka pelong ki ban long kumni. Nakaling ko jong nga banjor. Bat nga kentu ya baro kilong kami kilong pa. Ki badon ki jingkit kle nak benda ki kun ki jongki. Leno ai ban pelot ki polak nak benda ki ka jingpuli ka jingputi ka jongki. Niyo I ba onda kilawan nak ki jala ki ba fair la kalong nak jala me klaya ban na shabat. Ki kun samla ba pli ki jongi kindla boy ka jala ka I ka jongi ki kala kam jam bat ka jingkala kam jam ngoy I ka juan ra bunsin ha ki jingsneu ki bahar kam tenakaleng ko jonga nga kentu bakini ki bro life arngut kini ki amale khasi jantia bakin kindet bin rewno ban mi shakmat hooj hak politik ngidon halaki jongki party nrai ya ka menta ka kenti ngasngo ba ngidai ban brat ika jing snow party ngin mi shakmat ban ai ke jing kersan ya ka ai ba ka BPP hapo ke jing yalam jong ba adan million masremo kami ya ka isu jong ka dauba jong ka ri ba ka jait benreu ha ka bidei ba kene ka restoration policy tengah kentu ya paro kilong pa bakin snow ba ban sim kia ban ai ke jing kersan la kalong haki constituency la kalong hak ka state bakin mi shakmat ban peni ka portai ba maki ki don ya ka hok ba ki dawa ya ka ai ban ngadak wa dik ba kani ka polisi hapo kani ka tayo ban nakaleng sarkar kan khot no ya presiden barang ba jungi ba adan minister mo ban yakran ban penbai ban review thmai beng hagbide bat kani ka resolution policy bat ngabu kawai ka jimham ya ka sarkar balada jia ba uni unongilam barat ba jong ka bri jong neutral udon hapden gamat kabam khia balada ujia kumdu ngabu baka sarkar ka hapsim ya ka jingkit kle ngana kaliang jong PHNM jong Eastern West Hill District hi berkawan adin ngelei ban kaliang presiden ba jong ka BPP boleh bersa ngan lagi dah ba kon samla jong ka bri hutra ko jong menta kasni ngai ba akan konstitusi jengi ba kilami samadan na benta tiging dengkam ki jong tihi mana kalian kasang hi ngakan tu ya unong mikmat buran buram jengi mau kai khmat ya kane kalenti baya nakaliang barden ule chi nak ba jong kun samla jong kabri keren bat hadin bangayo ba nakaliang jong politikal parti ki badon hapo ka jalam khalia jingi kawe ka mesej ngapa siki kalong ba dei ta ule ururung ba ubakren sisa ya kajing sisa na kapor si kapor nadu barang MA ba selah bampai duar ulai dedon bok ba une usumna bang ba boyaki na matai kun sumla ton bok ba unjob sekemat bat kawe ro ngayo ba dei tang une pa unang elam ba dei satu real hero ka jalam khalia hi berwe kikiwe ngai ba kumoong ka tin India language mo ka tin di kibabon ta kita ki nakli hero
Balai ngahap benong kamta cisin badai unong ngelam jong kipat ba kidem sutu ba ngilak sania teli telan haki ban ngelam kipat ba omdai ba hap dami mangi kinong ngelam sang balang e per meneki namun tagi daw ba jong kipat ba nang sunong jong ka jela abang ngila pensiat api terus ha ban le kenang ba kapateng banuan jongi bakan bansuk adin abot marbalai cisin bangi kisang balang ngimi sabar nice ngoper haba pi le bakla ladang ikan tho wala ra jing tho nomor balai nakan mawa klem ke jing tho ngam ti kena kambek kalti terkam jiki namar ya ka jing le bakla jing pi bun ubadon sasaj ko ye jing blat ye jing le bakla jing pi cuman kejungi hangi berai mesin niki VPP nang ni napo marang konsumsi kaban kong ngim semlawan ban kerjaan VPP hari ngiwan ban kerjaan alo ke isu jong kari bekerja breu kejungi apa nakaliam jong kasang kaba kani gamat kaba ngisim kaba khmat nadu mengiseng ya choice te kumta hausnam arjar alquar nakaliang jong choice kalit ban summit dag momordom hawidi bat kani ka rasta bat nakpor sikapor lang ikren yang kani kecing kebana kaliang jong kajabri kujungi kitku hawidi bat kani ka reservation policy kaba lapan trikam du sem khat khandai nyu puar tikumta kajingno siliang jong ni policy 100% syaugaru bat ukhasi jungi ti kan yang yul tabi lupa ba kajabri kujungi ngi iba ngidon haju kajela ngidon haju kata kajing em jungi kum ke tribe ngi sutu kajing mut yang ke tribe kala di lupa yak kita ki breu kiba im hakata kajing sadin tribe kathu yak kata ki breu burang sadin haka hakiliang borok dikum ta balaiga ni ba yakni kasip reservation policy ngili yak kata kajing no siliang yakni kajing no siliang kani policy hendai kani ka sarkar ke jungi pade haduk menta kam semlala ban review lane ban amen ka hata kalenti kapdai khnang ba kani ka policy kanlong ka bebyang katkum ka sangsas lani katkum kijingdon breu tenang ta susu ngikwa banuan kersan nik VPP dei kawi kanong ren ka ngi ngi ba nadu ba u leader jongka VPP ulakren na po house harai na kaliang jogini government kimsem masngap bat kumta kajing rai kejung ban lek syupat ba ni hadin bala rai syupat ba ngi government kam tik respon ni kani ka isu di kumta kami kani jing satkan upat ba nakpor syapor dang lit ai kejing kersan i ba kanong mi kisngi kani kajing trang jung ni upat ba kejap bru kursi kejongi mentang lastang bentur ni iba kini wi parti ru mentang lastang ban ai kejing kersan tengah ai kepli sibun wat laki kila penmi nak manifesto hau ni arjar apply ban peni bakanong rim trikam kejongki reservation policy gede guwai na kimat kiwan kular election dikumta kejingwan kular election kejongki menta kedeka por keba fi dewan sim kene senjam omban kelain de kumuipat nomor balai ngomta ka reservation policy hi kala dei kam disu kamat ni ha office trikam jong emili jong ka mairang konstituensi berkuai kedai ba kejing kersan juga ni mut ban kersan hi ya ka ba ke parti VPP harkat baru presiden barang ba jong ke parti ba adan bena besemai badana pedeng ka ni katma ma deng ke ni katma bangi khun ya ke ni ka reservation policy te kejingwan jongi hang ni kedai bai ben kongdu kedai bengin kersan ya presiden jongi kata kedai ke bahkamat bat kejingwan jongi hang ni ngimut ha ka ju ke poru ban wan ai ya ke city ya UMLA jongka mairang jungi ndrai ke besungsi kolong ba hakini ke office ju dan breu te ngin sepet ngin nyarai kumnu sibet aban penpoi kini ke city te la dai kini ke du kunu kelintiru ngi hap hi ban penpoi kini ke city nama hakini ke city ngi tho yu ba dai hi ban keren ai alor kini ke reservation policy khamtam udai ru presiden jongka parti UDP ban ngila iru hakini last election ba ke parti UDP kala perung ru ya kini ke reservation policy haka manifesto jongka te itai de iwe benta ba ikwa kan ban mangila tho agnika city jongi bementa Bukali tangan ni em jisa ka
kejingkeren jong presiden jong ke UDP hakutung i bat ke jingwan jong general secretary jong ke UDP ban ke AMC mi ba Arden bat ya ngilang kumjo te naglia jong hi ngimpat hon namar ke ai ke ba kilet su pat ba ha port election kamdai kumta te naglia jong hi ngim pat sunguhon ke ai ke ba ngiriyo baik ke ai ke ba ngi i ba kumbala dawa naglia jong ke parti ban presiden jong i kat ba ke sarkar kampat khat banyak kerana ni ban penbet ya kini ke reservation policy ke jingi khon jungi kan pat kumba la batha ke bat kumba la le do presiden barang ba jung ke parti